Reverend Barbara Turiyashemerwa yashaba bicerezaho takangarana n'ebingonzi byensi ho kureka abantu kwe kwasarahanga ahabo kubara nabo Reverend Barbara yereko kutangara ahabiri mu maka aho abana barukura ahabo kubura obusinjo mu maka gabo aho yashaba kumurumura mukama Venerable Reverend Patrick Kathire yashobora ko kiro kikuruhe cya Mariamu nikibije Mariamu yakozere kandi yashaba abantu obutari hakoraje Mothers Union buri mwaka nibakuze kiro cya Mariamu turi kwishuka Mariamu owaziryo kandi waziro musho mufita umukushomoko twatasi abamemba ba Mothers Union abasya 15 kandi ko babemerera ba Mothers Union barahira ababasya abashesha babo baba babemerera nyuma ekikumanyisa ngukeka bakwatanisa hamwe okutaho mu kibinechi uri muhembezi wa Mothers Union ahari All Saints Aristoka Mwesiga yashobora kusentezwa kushorora nezo kwera bakazi na nabantu bona abari mu chome sente ntuzondeke kanisa yindi sozirebera abarwira kwitaba n'abaturage abarwire some prison ndero maranga bamwe n'abaryokwe abine freedom yanyu muri buce mu mwagenda Omu bigambo bye Honorable Rita Bwahika yashaba abakazi hokoso kwetekatekaho ahabo mugisha ogwo kubisaho amaka gabo bakora imirimo yabo bagikunzire abacara boina muri Marasite muri Uganda no mu Siyona nimbatengera ekiro ekihorere ecyaba mama kandi ubuzima mukikozese kwetekatekaho okwesima maruhanga abo kutomugisha ubwo kuzara abantu twabareto kuzi umugisha ubwo kushwerwa twareberera amaka kandi umugisha aho niho ruba mama mukintu nitwe ba mama zarabashija zarabishiki abakazi 15 no batahibwaho Mothers Union ya All Saints Church Mbara kandi batereberagano byabo ho misho gabikiriza kwa Olivia Kamsime aha wa Tayari West.